uNkulunkulu akakulonda philo phusha uphumelelo pastor weningi okubalini ofanele ukuthi-ke besingakujabulela ukuthi uma ufuna ukukhuluma nathi ube ukuthi umuntu oyimember noma umuntu onikelayo kwe-channel yabona bese ufona kusoko 9 ku 5 ntambama Monday to Friday awungwhatsapp Ndagiseng on Ntakiseng Ralike ngibuphinjo eqaqwayo akabingelele akacela uphuphinje eqaqwayo nje lo kakwaziyo kuphela akakwazi ukubingelela akakwazi ukucela yini nje eqaqwayo should the house was being demolished ibidliswa ibidilizwa sona ke singakusho-ke kuzoba yi-4 esingakubalula okungabiwa indlu eqaqwayo kodwa-ke kukhona mhlawumbe ongabe okwesi-5 kube okwesi-6 njalo njalo kodwa kwamanje esinake lokhu thina 1 esikheni esiningi uma kungenzeka uphuphe indlu kuyaye kube uphawu olubike uma ibhidliswa noma abantu beyibhidlisa ngoba yilo beqaqwa abantu uma ubona abantu beyibhidlisa ngoba lusho ukuthi kungenzeka uyaxayiswa la ngokuthi mhlawumbe kumele uyothetha emsamo noma kokanye ube umuntu osuke ezokhuleka ngamandla ukuze unqande isifo esingase sehle kushona umuntu oseduze nawe kakhulu noma osemndenini ngenxa yezitha ezakhe umbimbi zamhlanganyela ukuze zimbulale. 2 kuyenzeka kodwa uma uphupha indlu kuba uphawu olubi futhi uma abantu beyibhidlisa ngoba la kusho ukuthi-ke kungenzeka ukhonjiswe ukuthi kumele uqaphele uphinde uqikelele ngoba kunabantu okumele ubaqaphele nje ngoba kungenjalo bazophazamisa ubudlelwano bakho phinde babucekele phansi. Omunye umehlanganelo kunabantu abahlangene ngokubulala ubudlelwano bakhe umshado wakhe kuba nje abupha abantu beqaqa indlu beyidiliza beyibhidliza abo kukhona abantu abasebenza bengaphumuli ukuze kuphele ngalobo budlelwano. 3 kwesinye isikhathi uma uphupha indlu kuwuphawu olubi uma abantu beyibhidlisa beqaqa beyidiliza. Lokhu kusho ukuthi-ke kungenzeka kunemizamo yezitha eziwumbimbi ezama ukubhidliza umndeni wakho ngeyichitho okanye ngokuqhambukela befafaza amanga nenkohliso noma-ke ngokusebenzisa imithi emibi efana noqeda uhlobo omunye ngathi isizukulwane omunye ngathi umuzwawula ukuze uphele lowo mndeni. Abanye ileli liqala lapha kubhidlizwe indlu cede bahlakazeka umndeni uhlukane phakathi omunye abheke eGoli omunye abheke eNatal omunye abheke eCape Town bangaphinde bahlangane kungabi khona ufuna ukubuyela ekhaya kanti into isenzo. Number 4 kwabanye-ke uma uphupha indlu kuba uphawu olubi futhi uma abantu beyibhidlisa olusho ukuthi kungenzeka uma kungukuthi uyakha njengamanje kuzoba nzima ukuthi uqede ukwakha lowo muzi ngenxa yezitha ezikume ngemithi enamandla ezokubambezela noma ukuthi umuntu obiseqale inkampani noma ibhizinisi kuzoba nzima ukuthi ligcine lisimeme ngenxa ukuthi kunabantu abahudulele emuva. Number 5 sesingamane sikusho-ke nalokhu ukuthi-ke njengoba indlu uma yakhiwa kwabanyisha isifo uma yakhiwa iphele so uma kungenzeka uyibona iqhaqhwa-ke komunye sengasho ukuhlehla kwesifo yabona kwabanye abantu uma isiqhaqho ibona ngathi sibayaqhaqa
Usho ukuthi ukhona umuntu obesegula obengenzeka bezogcina hambile kodwa besiyalulama ngoba uhlelo lwakhe umngcwabo usuhlehlile. Siyabonga.